UCEM KKHADC hakasi balang ulalek bani kendu yu menteri rangba kejela nakabenta banyo kejimensyai hakbayade bat katai gran kebaka council kadi banyo henry baka sarkar kam syamla pelai haduk menta habay kran berkelapatai kubor hadin kajing kendu UCEM uladan borong kumne kajing bat yang ke sarkar jela ya ketua kepisah kabang yung katai scheme kabang yo na kapo ka 15 Finance Commission te ngilayo banyak na lo ni kaum la pensyai ngi ba kajing sya na kalian sarkar kam dei ka bakakwa ban bat ti ketua kepisah kadai hi ka hop jong ka district council dan mereka don tang kadiat ka technical problem tu namar kami kepisah kumpala mention ha ka recommendation jong ka 15 Finance Commission 15 Finance Commission ru kalong ba dei ban pentrekam na kabanta kas water and sanitation program kamu ke drinking water program te ya kali bisa la means lemba ketua kabagi om ka ministry dong ka jal shakti ministry of jal shakti te kani ka bisa kawarlang bakani ka jal jiba mission te na takadau kadon kandiat technical problem itu bat mentau dang sik ya ka clarification na ka ministry bakin ai ka clarification halo ka bedai ba kata ka bisa ka bedai ba kani ka mission la kin la ne em pelai syaka district council la ni syaki local rural bodies kumbala recommend ka 15 Finance Commission namar hakatu ka hakani ka recommendation hakani ka recommendation joko 15 Finance Commission ru kadon ka way ka close mo ka ba hangni ka ong any other condition which Ministry of Jal Shakti may deem fit in connection with the stated objective of the tiger te halo ita ka kadon ka jing kandia ya ini bentar nak kalian ka jungi ngila pressure be UCM ni ong bagani ka pisah ka kabla mang nak bentar ke district council day ban island be ya ke district council ban terrekam gimdan kita tight scheme gimdan kita ki on tight scheme kawan be kegeran ka balong simple be kegeran ka bang penderkam tang mentar ka kenti ke 15 Finance Commission kadon gini ki condition ki ba fair nak ki we palista na takadaw ngim day ban so lengo ba kadon ka digajing telah namar ka dika 15 Finance Commission ni ka ba penkelai ni close ni ya ki guidelines ki nolor kane UCEM ulayo ru banyak keren halor kajing tum ya vice chancellor jongkane hu bodai bandai utrai kejela airi nang ni try jela belum eligible ban yo e kani kapus ngiru nak kalian kejemu bila personal yo semesta ba dei ban keren bah ba ka sarkar dia ba ka ministry na union government ba di bentuk vice chancellor yaitu Dr. Sumo mau apa kata kalis panel tulis. Apa itu katanya kayak kasion? Nak kalian juga ruang ngar makwa ya kata, ruang ada keren apa siapa Delhi, pada ni kermen bahkan lah.